Dehuri kudam singnara rongalong Dr. CM tuliram ronghang aning ke mepen hemi pi bang krip liaphan Christmas ning kang sampen pikok ke pakpak ke pajirpon. RIDF scheme aputhak Mahamaya constituency arlo thanbang atumpen krungsayamai kapedupon. Dimasa National Liberation Army pithek pen DNLA risim kang tang kyota song atum risim government aphan kachi hodayamai kapedupon. Sentara hithia dung kedo edon hem miari hing ke rupena jok hem mi chupidet. Mesen ki juna langa varsai ka vedat aputhak prabjin pen contractor mukastero na phanang selam ponang jibusi headmaster singnara sanghu pen ke hang pedupon. Liso singnar pi hong hap hong rock ki so chiklo jon thom jon phlian bak ki so gachi chaknang. Kardom Pini prime time thanbang Pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Lakhain ko retrok Dorbaguri MEC constituency ke parlo kudam singnara rongalong. Christmas aphan pura ningkimi pen pikok pakpak juswa ingti ari deng pen bangkri phlia hemi piaphan CM Dr. Tuliram ronghang kapin khada teng pen juswa ingti pen pajirpon. Anparta Dorbaguri constituency MEC Richard Togbi Forest Board Department Chairman ahin pen pusitami tangka kerap pi pajirpon thu. Lapen Mohon Singh Tiso Board Town Planning Chairman setami kerap mate ke sukyun e doanta ningkimi pen kerap dun bomapot hemi pi mate sarpia tumpen choropon thu. Anso se kerabana arnam pen hirjumi kelong pon thu bom jia phanpura akeru pipon. Dehuri penamos ingti 365 News India. Pini nili mithang hemalong mate pini lason si Christmas aprang nili Pujisu amahang attack lake kanghon la pen ning kang som la bang so pir the ke doji phang thalang li mahang thek lo la pusona por hut nili pini hemi pi tu ma phan cherso anong e tame Christmas amen pen nili alang tu han pilong lo la se la ka do we nili non ke choru kang tung lo bhan lo ake hai Dr. Tuliram ronghang alang li nili phanang ke rab dun pen joksi pini nili la puson anong e tame hemi pi tu phan nili pajir long lo ake hai Dr. Tuliram ronghang phan choro pik ni thema alang li nin tum social media pen cheng lo kaprek news long tame tum kai ke tame thek lo alang li kiso ki un e la pen kidu ke lak heme jang re tum phan alang li kai ke tame Karbi Anglong ara phan kang hon la puson akang hon alang li ki pi pen nili thek nong si ni ngarong pik lo la pen pini tame ni tum phan da par da huri singharo ya hemi pi do ana phan nang li nang ka matha pon nang li kai lo nang li chethe do te galong nang li phansi ni li tum ke nang li phan ke pa hai dun ver ji phansi ni li tum hemi pi do ana hin kan ta me nang li phansi ka do ve ni nang chethe lo nang li phansi kai ke po ta me बहुत अपोस से तमें नंगली फांसी नंगी जॉकन पॉन नंगी फांसी नंग पहाई दुन वेर को कोनवानी वेर ना हाय तुलिराम ronghang nangli phan nilitum aphan la puson kang hon the kang jinso thek pen la puson nilitum kidu kelak me jang re phan nang kirap thek apot nangli phan akero pipar pik lo Christmas kardom stame nang pajir lo apar stame jinghon amuso jisuwa alangli phan stame nilitum pe tum ana kero pipar pik lo lang lista me nilitum arong arop aphan heme jang re phan kaching hon thek kang jin so thek la puson nilitum aphan la puson Christmas arni nilitum thang awedat ji la pen pikok asta me kadoka ve nilitum aphan pachikok dun long nang pun nilitum aphan nang ki pi nang ki pajir thek apot alang li phan sta me nilitum la Paya tuman akiro pilo. Dorbaguri constituency ke parlo Deithor police station angkang Arlong Chihu Aparong Sali LP school along Thangnat Misena Warsai kijuna lang kavidada jok headmaster Singnara Sangho pen Misena Warsai kijuna lang la pen misen pen contractor aphan bangso lang atengki lang kavidada phuthak Prabjin pen nang chipatang ponang jipusi contractor Mukasteron la pen Arya Sangho aphan nang selam ponang jipusi pherang ke kahumri damahot nang chithandun
Anparta bangso arlong chihu apa rong sali LP school along penangan akasiksa kason sido langka vedada jog barpi barso ka chitia phan pusitami akasiksa ason thepik pusi pherangke kahumrida mahut klardak penang chithandun lasika charli au somara tum pusitami kijuna langka ve penajok kasiksak thepik pusi klardak penang chithandun anparta tengkia bang donak thangna da warsai kelong ponjia phan pusitami avedet lu pusi theklong pon lo athe lang laki akinang sot binong pusi pherang kyang no klardak penang pachini dun Dehuri penamos ingti 365 News India tur फूले फुकok फिर थे कि बियांगा लिही वांग थेराग्रा में हाथ टूट दो फेंक दो एकदम पूरा बेंस आके नो कदो कवे लाई पेन बुयो ना पेन अदुन थु नीली पूजी बेंस लाम ने रोला नीली निंग अकलोंग पेन किचु नेरी लहलो काउंसिल इन पेन एजुकेशन इन पेन जी तुला बेंस डेस्क का बुनाई ला अतिंग अतिंग ting thon roi bang thuke lake upai be cheklo ya ni te automatic bera ra ko non tak koirui la si class long ben ko chetang telo la si non mane sung piglo nilita bunai bomlo thana le dastame la Lakhakre pho Mahamaya MAC constituency ke parlo dongmukak longkam auditorium hola long than bangatum pen sarkar pen kipathik pon mate kipanong pipon RIDF scheme aputha Karbi Anglong Autonomous Council EM lunsing terona hin pen krung saya mai mate jingke jethan padopon labang so RIDF scheme pen along school ahem along boundary wall kawe mate me ring hour sai kawe school doana phan Pachetang pon plup Japan sorkar pen chisik pon la pen me kepe do et pen kepe playing pon Japan aputhak chetan chimum pon lapang so chingwai amaya long yam lun sing teron ahin pen pangdak pon Mahamaya constituency ki parlo kedo long thong ke brakathom school alam aputhak la pen doan school aki sungki boy ko pusi awar sai ki pi ponji aputhak la an chotakali puthot chingwai ponera phi labang so RIDF scheme ke pachun ponja phan la pen kelang ke chari dun japan bang cap committee la pen leadership ingwai ponsi committee sitame seng pon Pini labang so amaya long chetong dun man peng ke do Karbi Anglong Autonomous Council EM lun sing teron dongmukak municipal board maipu biren sing teron WDC maipu rajas teron lason si ong dung man peng ke do tum chetong dun pen mayardi pidun si ingsam jin pen pichun pon Birta pangdak pon dongmukak pen rubising han se 365 News India Tapi ni dak longkap teron uditiro hemlong militum local MSC mate EM akhai lum sing teron dang militum school president secretary SMC president secretary tumhan nang hang militum han nang chingwai lin labang ke militum ningarong partik lo lapen booth level committee tum pen non RIDF scheme along school atum phan maine long ke karen avedim karen padonang ji maine long ke school dorde room dorde additional classroom ki pi ihang long ba ke office rason ki pi dolo ase labang so akam ke pachun pa meji phan bang ke school SMC president secretary lapenan par sitame good level committee atum latum pen chiraf chitusi labang so asai bang pachun pon pa meji phan labang so kaching wai lin bang nilitum pini lan ningarong lo nilitum sar president secretary tu phantan nang hang nang chingai rab lin ke nilitum kedam tangar ni sitame lason phupipin lang la non IEM se lason nang ke hang nang chingwai lin lage nilitum hin pen ningarong partik lo lapenan par sitame aku kebang jilangar ni sitame alang li lason an rada phan kaching hon pontek school sar tum phan baido tum phan sitame aman ki pipon thek pot kewang jilang ni sitame alang li phan nilitum hin pen arnam hirjumi hang pi si kewang jilang ni sitame la son rat chari aket thek atum la son chitoy bilong son te nilitum hin pen sitame kewang jilang ni sitame ni garong pon lang si alang li an su se rat aksai klem pon lang pusi nilitum hin pen ning hello gonosop ateng pen Mahamaya mane all la Karbi Anglong lo ba all sam le di la solong pen pini gonosop are pur ten
ketang hot halo dak school along kilang dam hot mamia school along bangke classroom awder sonorong munak nane school bangke building awder mami school bangke current dolo current wiring awder jula hai kadu kabe laso kono sop long lang pensi laso report teng pensi kini bangke ice cream nangle lo kasi laso ice cream nangle lo mahamaya homostita SMC pen headmaster pen president laso ke claim kedam ke mesani pansi pini mahamaya homosti ni tuan hamnai yem sa pansi pen mai si phalo lasi ladak SMC pen jingbai jing thai jing kedam ka aho son sila mahamaya ka hong so school mokha atangka nang le pen katen khoros tap te dei pham laso phansi pini dang dak longkam te long ni mai hang lo sila dang ni tum do ko be ni tum ke hang pen pen mahamaya homostia lo bangke total 33 school ki puri do halaso SMC president secretary atu bang no wasini tham chimung do no sila so poisa bangke nonang le pen nang to kam bang klen dun pamikano lapen ladak yem sa tanta pinka dun lo wasini to mondol in pen la solong bangket isi the 33 school along kilang duni phanta isia committee lo kilang apuman leadership background ME school mamate high school ta duma high school ME school upper lower pudumati like ni kilang hi phanta la so bangke patumhan bangke aku dun asi la tuma bangke na bangke ke matum bangke patum bangke la solo long sing timung tok video ex BTC chairman la se kono president do Babu Kisor General Secretary, Deepak Soigari General Secretary, Lapen, BTC Chairman Rajesh Terong, Biren Terong, Office Secretary, Lapen, Tilok Bodulo, Joy Singh Kro, Kursing Timung, Vice President Tum Saidelo, Lapen, James Terong, Assistant Secretary, Total Bangkep, sila so Bangkep si homostia lo, 33 school along Bangkep, adeng pe lalo, lasahala. SMC tu benda cingbai cingsa jun nane chok che pada pute la bangke patum si yem lumsing sar bangke daito pilo nasi latum langdun po lapen hala han jaten misu pan je building amendment ke bang tangka bang building along cross pamikane ji tulahai kaddo kelang duni konsep ini bangke SMC tu man hang si ini ni tu kaddo cingbai cingsa so mai si pini ke phado ihu molong pane mon ladake mame room extension bange pray nearly 100 lakh tenglo mane ke partition tumange nane ke 40000 lason current wiring do asi lason si belek do ala lang rai pane asi building extension bange nearly 6 lakh lele yo la jasmet ke iklem arpu ke matam pigi la bange nil tumla school SMC tumalogot kilang cari dun aku ladak aku local committee tu mana lagun cari ni itu kita do ampar dan mondol tum tenda na soti matum bangkep na solong kilang dun cari do Liso singnar pi hong ha phongru akisu chiklochon thom jon plian ba kisu ajok kisung thektika hot Dr. CM Tuliram Ronghang lapen local MSC long kirap kachuhang lakhain kora trok duar bagori MSC constituency ke parlo kohora soil IB pen kahelo kilometer ke thom anba kahelo rangtara arong amekar Karlitang borsing singnar lapen achor mirso teron piatum asu piakleng kisu chiklojon thom jon pli anlom Hong hap hongru akiso cholonglok lasi labang so akiso kachilang ijia phanta ahem along kirikang dat pi abang avia jok kisung thektik apora hot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MAC Forest Board Maipu Research Tokbi along kirap kachuhang lasi kisung ke povek atum ahem asor lapen rong asor atum kisung ahut nang chirap dun asonte ning ingsam oji pus Perangke atum angno nang chuning redon. Pertapang dakpon rongmong we pen Dilip Tokbi 365 News India. Nang rekomendasi pentang kesek ni. Ini besok son hai so boy bye ke Juni December kan lo.
Nile mega chana the. Ate nona ta no bagi. Chakli ani rai mega. Chakli ani baga aja chakli. Nang limen chỉ thanh ek chom thật đấy sắp bộ Nile mega. This so. Just nang li enek nang li kiso men chỉ chín mà Cái số ta chỉ chini de na. Ni pole số ta de det ke. Lai par ji so na li de mega. Na pe ni no ni ji tho. Anh cái bà anh keng hiểu à thô hả? Là chỉ là sát lọt. Anh bị phát đấy. Cái này cái gì sao chị? Cái này mega technology đấy. check luôn tệ check luôn tệ Patumi matijong ni phain kora ke thomar ni por phai kri sia por Dhansari Higher Secondary Pachuak Lamalong Dimasari sim kangtang kya song DNLA atum government atum phan risim kangtang ka chhodai pon Patumi labang so kape to pon amaya long alhi sar po man pen Karbi Anglong Ton Mouse Council CM Dr Tuliram Ronghang EM Mongol Singh Timung Pradip Difusa MSc Richard Tokbi ADGP Hitendranath Karbi Anglong DC SP DSU ADSU lapen Dimasa ke thekere atum chitongdun Kadu gawe bang trokebra troksi DNL claim bang atum risim kangtang che hudai pon Dipu Benazit Gugoi 365 News India Bang trokera troksi atum pini heli sarkar phan pajirlo lapen latum sarkar pen chingki je than po lapen ke Karbi Anglong lason heli ot asong mang ke kapawe dia je phan government pen itum Karbi Anglong autonomous council pen da pressure pibom lo lasi pini latum mong ko ya heli pini sarkar phan pilo lapen ke amulok si bang haro ke thom amu pini da pialo lasi sarkar pen chingwai ching sai pen si mo bang ke api klang po final result bang ke latum bang pini cylinder tom bang latum bang bang trokera troksi তো দাবিটো আমি বেলেগ সংগঠনটো নাই সকল আমাৰ যেটো ডিমাছাৰ পাবলগা ৰাইট আছে হেতুহে আমি ডিমাছা আজি ডিএনএল হৈ আমি দাবী কৰিছে হেতুই কই যে মই আগতেও কৈছে এই দাবিটো আমি ইত্যাৰ পৰা দাবী কৰা নহয় আগৰ পৰা আমি দাবী কৰি আহিছে গতিকে আমাৰ যেটো পাবলগা ৰাইট আছে আমি অকল আমি ডিএনএল সংগঠনহে এটা দাবী কৰিছে আৰু আমাৰ লগতে ৰাজ্য আছে আমাৰ লগতে বিভিন্ন আমাৰ ডিমাছা এনজিও অল এফেক্টস বডি আমাৰ ৰাজ্যে সবে দাবী কৰিছে গতিকে আজি আমি এই দাবিটো যেতিয়ালৈকে ফুলফিল নহ'ব আমি সদায় এই সিজপায়ত থাকি আগবাঢ়ি যাম আৰু আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগতেও আমি আগত জংগলত থকা সময়ত বাই ফোনত আমি কথা কৰিছোঁ তাৰ পিছতে আমাৰ কাৰণে কৈছে মেইন ষ্ট্ৰীমত আহি পালে যিটো আপোনাৰ ব্লেকৰ দাবী এই দাবীটো আমি ফুলফিল কৰিম বুলি তেখেতে কৈছে কোৱাৰ পিছত আমাৰ ছেপ্টেম্বৰ ডেট 24তে আমাৰ চেয়াৰমেন তেখেতে আহিছে আহি পালে চিফ মিনিষ্টাৰ লগতে আলোচনা কৰি আমাৰ সিজপায়াৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে 6 মাহ কাৰণে তাৰ পিছতে আমি খেফৰেট ওলালো আমি 46 কেডাৰ্ছ লৈ আমি আহিছে তেখেতে বাকি কেডাৰ্ছ মাইবাং কেম্পতে আছে আজি ইয়াত ডনশ্ৰী কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আজি আহিছে 63 কেডাৰ্ছ আমাৰ ইয়াতে কেম্প বনোৱা হৈছে সেই কেম্পত আজি পৰা থাকিম আৰু আপোনাৰ কি হাতিয়াৰ গমেন্টৰ হাতিয়াৰটো আজি যিমান আনিছে সেই হাতিয়াৰটো আমি বাকি নামটো আমি ক'ব নাযাওঁ বাকি হাতিয়াৰটো আপুনি বোলে গতি দেখিছে একে থাকিছে আৰু ৰাইফল সিমি ৰাইফল পিষ্টল সবে থাকিছে সেইটো কাৰণে এই ব্লেকটো আপুনি ব্লেক সবে দেখিছে যিমান আছে এটো আমি আজি দিছে আৰু নেক্সট মাহতেও আমাৰ বাকি মানুহ ইফালে হৈ আছে ব্লেক কাৰণে জমা কৰিবলৈ সোনকালে জানুৱাৰী মাহতে আকৌ ইয়াতে লৰা ব্লেক ওলাই আহিব Pini Abirta kala puan sekang ton iglo ajo kemi kardong